It's a Remus, an outbound model like myself. And with these Vigo underpants, we're sure to be kept warm. Es ist eine trafiksichere Modell. Es kann sehr, sehr gefährlich sein, spazieren zu gehen am Schloss, weil unser Sohn, der Kronprinz, er fährt wahnsinnig schnell. Also wie ein Teufel eigentlich. Meine Frau hat auch matschende Schuhe dafür. Das Auto auf dem Modell Remus. Noch einmal. Noch einmal. Ja, schön. Ja, und mit den... Ja, sie hält sich warm. Komm schon. C'est un modèle très protégeant, car en hiver, ça peut être très dangereux de se promener au château parce que notre fils, le dauphin, il conduit comme un cinglé. Incroyable. Så bliver dog færdig. Bon, elle porte des Remus qui sont plus en stock, mais bon, des choses pour se garder chaud. Det er din tur igen. Vi havde med stor glæde, at have kronprinsen og kronprinsessen med til Vietnam. Han skal jo lære det knækken. Han er jo lærer som konge. Men gud, hvor er det svært. Så sidder han der og prøver at drikke den vietnamesiske præsident under bordet. Og Frederik vandt desværre. Og han vil hellere lege med sine dårlige kammerater i den olympiske komité. Nu har vi også fået maskot til at forære ham et skudsikkert sikkerhedstøj, sæt tøj og et par sikkerhedssko. Så er der ikke nogen, der kan træde ham over til ham. Og det er rigtig for vores bøn. Man skal have dem i ørerne hele tiden, selvom de er blevet 40. We had the great pleasure to be accompanied by the Crown Prince and the Crown Princess to Vietnam. He has to learn it, the king business. But my God, it's difficult. Then he's sitting, having a competition with the president of Vietnam, who could drink the most, and unfortunately Frederick won. And he prefers to enjoy the bad company of the Olympic Committee. But I have ordered a bulletproof safety suit from Mascot with safety boot if someone should step on his toes. Isn't it right, Miss Grosbill? You have to look after them all the time, even when they turn 40. Wir hatten viel Freude dabei, unseren Sohn, der Kronprinz, dabei zu haben. Und natürlich seine liebe Frau. Er wird ja nur einmal König. Ja, ich nie. Und er muss es ja lernen. Ich nicht. Aber bei Gott kann es schwer sein. Er hat versucht, mit dem vietnamesischen Präsident eine Trinkwettbewerb abzumachen. Und unser Sohn hat leider gewonnen. Ja, unser Sohn möchte in dieser Zeit lieber mit dem Olympischen Komitee spielen, also als mit uns. Man muss immer so ein Auge auf diese jungen Leute haben, auch wenn die schon 40 sind. Nicht wahr, Maman Grosbill? C'était bien amusant d'avoir le dauphin et la dauphine avec nous au Vietnam. Il sera bon un jour. Il faut qu'il apprenne le métier quand même. Mais mon Dieu, que ça peut être difficile. Surtout quand il se saoule avec le président du Vietnam. Mais en ces temps ici, maintenant, il s'amuse avec la comité des Jeux Olympiques. Il faut toujours avoir un œil sur ces jeunes gens, même comme disons 40 ans, comme notre chef ici. Henrik, jeg synes, du bliver bedre ved at tale dansk, ikke sandt? Merci. Og jeg må sige, at vi blev meget inspireret hos Mascot. Og vi har kreeret en ny bjørneskinsuge til livkampen. I must say, we have been most inspired by our visit to Mascot.
we have also created a bearskins hat for our lifeguard. Could you... Meine Frau war sehr inspiriert beim Besuch in Vietnam. Sie hat einen neuen Hut für unsere Soldaten kreiert. Ma femme était inspirée par sa visite au Vietnam. Donc elle a créé un chapeau pour nos soldats. Chouette. Nå, men vi har også lovet at gøre opmærksom på, at der igen i år afholdes Mascot Melodi Grand Prix efter middagen i Riddersalen Norgebro. Men der har vi gudskelov kørt. Der ligger en stemmeseddel ved tallerkenerne, og pas godt på den. We also promise to say that the song contest is taking place this year in the banquet hall upstairs after the dinner. But we have left then, fortunately. There's voting tickets by the plate, and please take good care of it. Wir haben versprochen, euch mitzuteilen, dass hier nach dem Essen ein Song Contest stattfindet. Wir sind glücklicherweise da schon weg. Entschuldigung. Unter euren Tellern findet ihr einen kleinen Stimmzettel. Gut draufpassen für später. Alors, nous avons promis de vous dire qu'il y aura une compétition de chant après le dîner. Mais nous sommes heureusement partis après. Ah oui, avant que j'oublie, il y a un petit bout de papier sous vos assiettes. Gardez-le très très fort. Ja, vi var jo lige i nærheden. Prinsen skulle hente sine næveskulpturer inden for Silkeborg. Og så ville vi jo lige kigge ind på vej hjem, for at se om de bød på et halvt stykke mad og en lille en. Bare et stykke med hård. Hvordan siger man egentlig det her hård? Roquefort. Foie gras? Non, foie gras. Squash? We were just in the neighborhood. Nej, det kom for langt. Det er jo et yndigt sted, de har her, af de der sommerhus. Og der er en bådebro, hvor deres lille jolle kan lægge til. 46 fod. So we just pop in to say hello for a snack and a glass. Nice place you got here, very comfy. Is this your summer cottage? And there's a little bridge down by the lake for your little dinghy. I think you need to correct this model. Skal vi tage den af? Wir sind ja eigentlich nur vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Schönes kleines Haus, Sie hier haben. Ist das der Sommerresidenz? Ich habe gesehen, da ist Platz für ein Boot draußen. Und sie improvisiert. So ein Boot, 46 Foot. Und c'est größer. Nous sommes juste passés pour dire bonjour. Je crois que ça va être la résidence d'été ici. Et il y a aussi de la place pour un bateau d'or, mais le nôtre est plus grand. Je suis Michael. Og vi vil da ikke undlade at takke for alle de andre unge, når Strømpeprinsen og os i møde, både her og Hissen og i Vietnam. Og vi sender de varmeste hilsner til Silkeborgsøs